Iki Bang Nova gambaran awal kali toti nampon oning iki sekolah lembu kali to iki kali 3 menit Bang Nova saya si ayunan kali to depak karo betemor etari maseket sanga kali to kitikal langsung ibarangake naka Pak Haji Faruk cakap cese lain iki banyak si masuk ngereng ajunan standby Pak Haji ngereng ya tore cakap cese lain abdina standby monitor ganti iki Bang Aka sareng Bang Nova motor sekelangkong standby dimin kurang 2 menit ngereng mek bola bede boleh saya masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Di samping yang di belakangnya standby keluh pasera kadito Bang ganti Saya masuk nyaman ahdi jalanan TV yang bedaal Bang. Bang Ahdi di Betaal. Saya Junan Bang Ahdi. Saya kadito kurang 1 menit Bang Ahdi, mungkin ada sesuatu ganti. Dan sekedar bergabung menunggu absensi dimulai gitu kan. Belum ngaji ya. Monggo dilanjut. Pak Tommy di Baruk. Menjadi di Betal standby. Eki Bang Ahdi di Betaal motor sekelangkong standby dimin ngiring ki buru pasera sempat tertunda. Assalamualaikum. Kula mek bisa masuk tak kira mun tak kira tak nyaman ganti boleh kopeng muni itu lagi iniin wali tak ngecurut iki karek lanjut karek sekitar nyebutnya kelangkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Engki motor sekelangkong Bang Amar kadito pun depak untuk rekan-rekan motor sekelangkong nyon sopora saya tak bisa bermasuk nyon sopora benigeng ding matangi ding tak langkong standby kadito depak ampun pukul 5:35 menit. Assalamualaikum Bang Firman Kaula Faruk mewakili Al-Barokah Serengal Patil juga Bung Konding di Pemekasan pakai super stick juga Bang Toib juga Bang Hendri Bang Firman Maleta Kedepling Nyireng Kator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong Bang Faruk atas kendalipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini hari Senin tanggal 15 Maret 2021 kita bisa berjumpa kembali di acara absensi pagi. Sebelum acara Kaulia 371 dimulai 15 menit ke depan, frekuensi ini kita pergunakan untuk absensi pagi. Dipersilakan teman-teman masuk pada wilayahnya masing-masing biar sama-sama terpantau. Kalau ada yang kecil bisa dibantu atau minim, kalau ada yang kedabling bisa diulang kembali pada sesi berikutnya. Dipersilakan standby semua. Pertama Pak Cibaruk sebeda Elugulu motor sekelangkong atas gabungan Nepal ngiring standby juga nan wakil Al-Barokah Al-Fatih sebeda Ibrahim Pakili Bung Koning tujukan kita dari Sampang motor sekelangkong kita atas gabungan Nepal ngiring standby. Terbatas juga mewakili Bang Hendri dari Perancak tersekelangkong ngiring standby juga yang berteman Hamar saya berdelu kulu motor sekelangkong ngiring standby ngiring rekan kending Lugulu Pamekasan Sampang ya pada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang subur Pak Firman standby. Raden bagus Pak Firman ikutan standby. Mewakili
Jambu monyet bergabung standby. Assalamualaikum Bang Firman, Aka Eteh Kina standby bergabung. Assalamualaikum Ronggolawi ikutan Mas Firman sebede karai standby. Assalamualaikum Joker juga ikutan Matros Langkong standby. Assalamualaikum Bang Firman, Rosi Utara Polsek Pakong ikutan standby. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangandian mewakilin Adin Moda Pak Santeki ganti. Banyak sekedar bling menit pertama menabita kesebut tereng mengulang kembali terus kelengkong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau berpantau sebagai kota Sumenep atau sekelengkong atas gabungan Nepal atau juga Pak Mamat sebagai lenteng bere cukunan wakili masyarakat Pemungit ngiring standby. Terpantau juga Mbak Mina serang Bang Afan sebagai biltim atau sekelengkong Mbak Mil atas gabungan Nepal ngiring standby. Terpantau juga Bang Aka dari Rombian terus juga Mas Bolang dari pinggiran kota Bogor. Cukunan terpantau Bang Rosi sebagai Pakong Dajen Polsek Pakong Pamekasan atau sekelengkong Bang Rosi atas gabungan Nepal ngiring standby. Terpantau juga Mas BRB dari Bilebora Reba. Terpantau juga dari Keper Bang AR cukunan titik nol. Tak lupa Bang Adi Suara Maharani Group ngiring standby. Terpantau juga Al-Amin sebagai Telon Lenteng ngiring standby. Terpantau juga Mas Pengantian sebagai Telaga Kendi cukunan mewakili Bang Adin Modang sarang Bapak Sandeki dari Lukulu. Tak lupa juga jaga Bapak Aladin orang nomor 1 di Talaga Kending ngiring standby. Ngiring selain ya dari rekan Lukulu Kending Pamekasan ya dari ikutan standby. Sudah televisi juga gabungan Langkong Tonggolawi ikutan standby. Raden Bagus Pak Firman ikutan standby. Joker ikutan juga standby. Joker para standby. Assalamualaikum Pak Firman, Petok Gelu, Pak Irwan di Rombia bergabung juga standby. Assalamualaikum, selamat pagi bergabung. Assalamualaikum, larangan ikutan Bang Firman standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Andai bergabung standby. Assalamualaikum bergabung petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau yang subur sebagai Timur motor sekelangkong atas gabungan iPhone ngiring standby. Terpantau juga Pak Cimamas sebagai lana makam jana bersama keluarga besar pada Siwan sareng Bang Surya ngiring standby. Terpantau juga Bang Ronggolawi sebagai Kara. Terpantau juga Raden Bagus sebagai Ketubara ngiring standby. Terpantau juga Mas Joker sareng Bana sebagai larangan Ilana Jembatan Malang ngiring standby. Terpantau juga Bang Odolan sebagai Bila
Barat ngiring standby. Terpantau juga Mas Irwan sebagai orang di Timur. Terpantau juga Mas Virgo saya dari Karai. Terpantau juga Bang Adu saya dari Rajun, Bang Surau. Terus juga Mas Roy saya dari Lembung Barat ngiring standby. Terpantau juga Mas Cayur saya dari Desa, Mas Riki saya dari Larangan, Mas Andai saya dari Karai ngiring standby. Ngiring rekan Pantura Pasongsongan ampunten ruboru mending besok ya tore. Assalamualaikum Bayu Mandala Al-Karawi standby. Untuk Kencana Bos bergabung standby. Assalamualaikum, Icek Marengan bergabung standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dias Kili Genteng standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bang Tommy saya dari Buatuan. Tak lupa juga Deka Bapak Sigit super lokal telepon apa repon saya dari Perumahan Batu Kencana Buatuan ngiring standby. Terpantau juga selamat bergabung baik ya sarang masjid saya beda Marengan muka barengan juga mengikuti Kauliah 371 juga absen pagi sebelumnya ngiring standby baik ya terus kelakon atas gabungan telepon ngiring standby. Terpantau juga Bang Dias sebeda Kili Genteng keamanan santri putri seumur hidup saya umur 19 tahun 12 hari ngiring standby. Terpantau juga Mas Balon saya dari Desok terus kelakon atas gabungan telepon ngiring standby. Agak dikira berdesek pencet transmit kadang tak keluar modul dicek sebelum negara itu ngiring silain ngiring rekan Pantura pasang-pasangan ampunten baru mending besok ya adalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bayu Mandala Al-Karawi standby. Assalamualaikum Hilal Rombia Barat standby. Assalamualaikum Hilal Rombia Barat bergabung standby. Assalamualaikum Sudiryo Cempaka ikutan. Assalamualaikum Mas Nuhud Rombia Barat ikutan. Assalamualaikum Man ikutan Man standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Mas Bayu sebeda Mandah Lekarai ngiring standby. Terpantau juga Pak Kemandanu sebeda pinggiran Kota Bogor sareng Mbak Yuni atas Selangkong atas gabungan telepon ngiring standby. Terpantau juga Bang Hilal sebeda di Rombia Barat ngiring standby. Terpantau juga Mas Jojon sareng Mbak Putri sebeda Marengan ngiring standby. Terpantau juga Mas Ivan sedari Batu Putih atas Selangkong atas gabungan telepon ngiring standby. Terpantau juga Bapak Sudiryo orang nomor 1 di Cempaka Pasongsongan ngiring standby. Terpantau juga Bang Luhut sedari Rombia Barat. Terpantau juga Mbak Rana sedari Larangan Kuning ngiring standby. Terpantau juga Mbak Cekung sebeda Patelon Polsek Lenteng atau Sekelangkong Mbak Cekung atas gabungan telepon ngiring standby. Ngiring rekan kota Kelengit Telanguh Buluto Sorongki Lenteng Buatuan ya tore. Assalamualaikum Panglima Kumbang bergabung. Lengser Ekiring Kecamatan Manding. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Nova
bersama Musola Nur Muhammad ikutan standby. Assalamualaikum, selamat pagi. Anak Kedungan ikut bergabung. Assalamualaikum. Bung Tomo bergabung. Assalamualaikum, Yuni Lempeng bergabung. Assalamualaikum. Farid bergabung, standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Panglima Kumbang sebagai garah ngiring standby. Terpantau juga Bapak Tingkir sebagai dalang lau serengki. Terpantau juga Bang Mustami sereng Mustamiah Juragan Pace sebagai pinggiran Kota Bogor ngiring standby. Terpantau juga yang mewakili Bapak Ancung sedari Ampunten ngiring standby. Terpantau juga Bapak Lengser sedari Giling Kecamatan Mending ngiring standby. Terpantau juga Bang Nova saya juga mewakili Masjid Musola Nur Muhammad sebagai lemuk barak ngiring standby. Terpantau juga saya dari Kedungan Bapak Saka Bapak Qadir bin Fulus ngiring standby. Selamat bergabung malam muka paling selalu aktif Wasaka sebagai Kedungan ngiring standby. Terpantau juga Bung Tomo sebagai Karai coba kenalan mewakili masyarakat Kini sarang Tuluman ngiring standby. Terpantau juga Mbak Yuni sarang Mbak Mas Kemandanu sebagai pinggiran Bogor ngiring standby. Terpantau juga Bang Palip sebagai Pantauan Telaga Bandar Timur Lenteng ngiring standby. Ngiring rekan Kending Lugulu sarang Pantura Bekto Korang Sengit ya deh. Assalamualaikum. Selatan Kota ikutan Bang Firman. Assalamualaikum Pak Firman. Bersama rombongan ikutan standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman Karangsabu. Assalamualaikum. Firdaus bergabung. Assalamualaikum Mas Firman. Bang Sinol Put Albara bergabung standby. Assalamualaikum Mas Firman. Indra bersama dan mewakili Ali di Bindung. Demikian dan juga rekan Santrios 290 Semekar titip salam untuk absensi pagi ya Bon. Kalito standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Pak Terap sebagai Lemuk Timur, terjukan Bang Setal sebagai Selatan Kota ngiring standby. Terpantau juga Pak Jaka sedari Mending, terjukan Bapak Ancung sedari Sumenep sareng Pak Dingling ngiring standby. Terpantau juga Bang Abi Saib sebagai Kelepungan, wakili juga Bang Musafir sebagai Sokian. Terpantau juga Pak Jai sebagai Lenteng Barat ngiring standby. Terpantau juga Keduan Karangsabu Lemuk Timur ngiring standby. Terpantau juga Bang Firdaus sebagai Lenteng Barat, Bang Sini sebagai Batak Ali Barat, terjukan Mas Indra sebagai Lenteng Barat juga dan mewakili Bang Ali sebagai Bindung, terjukan rekan-rekan channel Santrios 290 Sumekar ngiring standby. Terpantau juga berakhir Kadito Bang Rajib dari pinggiran Bogor Lenteng Mataru Segalangkong. Kadito pon absensi bagi ditutup. Pengabsen pertama Pak Haji Faruk, terakhir Bang Rajib dari pinggiran Bogor Lenteng. Ya, setuju langsung standby untuk mengikuti Golia 371. Saporan sebelum nama Nabi tak absen insyaallah aku bisa tapaki boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته. جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته.
الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا
الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للأنام واختصه بشريعة سمحة مشتملة على الحكم والأحكام والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وسيد خلقه أفضل الأنام ومصباح الظلام ورسول الملك العلام وعلى آله وأصحابه السادة الكرام. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه
bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, para pendengar, para pencinta setia Qouliyah 371, sesata janabatan kaula mulja'aki, wabil akhas seteja para kiai, mak kiai, kiaji, guru ngaji, seteja para ulama, langkong-langkong se soti neteni Qouliyah 371 pagi semangken leres ning pagi tanggal 15 Maret. Tanggal 15 Maret atabena pas bersamaan kalaban bulan Sya'ban tanggal situng. Di tanggal situng Sya'ban amponlah tepeh dak tengkula seteja manabi tengkula amponlah ati minin dor atingkalin Rajab. Maka muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala manabi sebulan naten kula bulan Recep nyoon barokah na Recep nyoon na tambahan kauntongan ten kula bulan Recep ban kefokusan mantar-mantar satu jenah para pendengar, para pencinta pada na tetap kenging kesehatan si barokah, lanceng umur barokah, mantar paringna lanceng umur barokah, manabi bisa dapat boleh ke bulan Recep tahun datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kangkui masuk na tengkulah saat makin ni ke bulan Sya'ban ni ke bulan secepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iko caki syahri wa Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban ni ke bulan na sengkok cepon Kanjeng Nabi. Karena cerita aki Rasulullah kaulatan menabi puasah ning bulan Sya'ban panika tak akatia puasa ning bulan-bulan selain. Tak akatia tak puasa ning bulan-bulan selain. Maksudnya beda pelainan, beda keistimewaan seperti na puasa ning bulan Sya'ban nik. Sedak satu jenis tengkula cukan motor banyak sekelangkong. Takkan catur tantretan setuju setiap pagi aktif areli, aktif memperluas pancaran Qouliyah 371 pancaraki melalui pemancar-pemancar. Saya pemancar dari 2 meteran, lebat frekuensi epon orari, lebat frekuensi epon rapi. Cukenan saya memancar luaskan melalui channel 290 Santrios Sumekar. Atau becukan saya memancar luaskan melalui FM radio. Otabena cukan saya memancarkan tanpa pemancar tanpa pemancar lebat frekuensi maksudnya. Cuman pemancar Qouliyah 371 melalui pengeras
pengeras suara. Pancaraki melalui speaker-speaker masjid, speaker-speaker musola, speaker-speaker dari pok compok, beng sebeng, sesatu jenah beton kolamul jaki, juga dek kasih satu jenah beton kola ngatoraki banyak motor sekelangkong. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi semangken leres ning hari Senin ka intoh. Muka-muka andi makna si sangat ngibe kauntongan raja. Manabi cukan Sya'ban esari barokan, esoon barokan ada ka Allah. Sepas kebetulan ni ka tanggal setong ni bah tepak hari Senin. Tanggal setong ni bah tepak hari Senin. Di mana Nabi bulan Sya'ban cai pon bulan na sengkok cai pon kajeng Nabi. Bulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepas tanggal setengah tempat dekat Senin tepat dekat Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat dek lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kan mangkan lagi. Mantar Allah apa dengan petunjuk dek tenggul saja bahwa keberkahan Rajab beton kolah napa mangkitna kalau bentekanah bulan Sya'ban berdengi awal tanggal setong Sya'ban nikah simun Sya'ban nikah bulan na kanjeng Nabi SAW sekali itu awali kalau ban Senin areh lahir kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena ulama laras ada buaki syahru Sya'ban wa Sya'banu syahrus salati ala nabi. Bulan Sya'ban nikah bulan mau salawat dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتليق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وشهر قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأعطه سؤله والوسيلة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه
ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات ويطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد زين الوجود وعلى آله خير كل موجود. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في اليوم المدعو سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الوجود بعدد كل موجود من غير حد محدود بل كما يليق بالكرم والجود وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة يسري سرها في جزئياته وكلياته وتظهر بركاتها في حركاته وسكناته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الشفع والوتر وكلمات ربنا الطيبات المباركات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا ربي لطفك الخفي في أمري. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت. اللهم إني أسألك بك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافع العلل وفرجه الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اجعل أفضل الصلوات وأنمى البركات وأزكى التحيات في جميع الأوقات على أشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد أكمل أهل الأرض والسماوات وسلم عليه يا ربنا وأزكى التسليمات في جميع الحضارات واللحظات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام الذي وعدته. اللهم صل على سيدنا محمد الجامع لأسرارك والدال عليك وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترفعني بهما عندك على مكان في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammadin salatan ridha warda an alihi wa ashabihi ridha anir ridha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad laqat hailati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa karim wa sharif wa azim ala Sayyidina Mawlana Muhammadin salatan takun likulli usrin yusra, likulli hammin faraja, wa likulli da'in dawa'a, wa likulli saqamin shifa'a, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل أصري يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودفع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدء الدجى نور الهدى مصباح الظلام. بالقاسم سيد الكونين شفيع الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاق لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها المطالب والمقاصد وتمنع عنا شر كل عدو حاسد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Betul kaulah ampun masuk pada bulan Sya'ban. Sejak pun tabu yatasya'abu fihi khairun kathir. Yatasya'abu fihi khairun kathir. Semanya baratah tompok terkompolah kebagusan banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjukan sami kelanjutan dari bulan Rejab bahwa atobat tur asapora ning bulan Sya'ban deka Allah dari tusah-tusah panikah termasuk paling agung pona pasi pangkii dari hasil kaudian kuleban panjenengan si saya tur si fokus tur ibadah tur taat dan kule ning bulan Sya'ban panikah termasuk juga bagian dari paling lajen hasil kuleban panjenengan ageng tegeng hasil korban pajangan odik berusaha kangkui long molong bekal ikiba kuleban panjenengan deka kauntongan ben kapajraan karena ridwan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa huwa syahrus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Terangakin dalam setong kitab bulan Sya'ban nikah bulan mau solawat dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki mausan nakati contoh akiki puru nikah. Sekalian mencontohkan juga alhamdulillah Qauliyah 371 ibu kae kalaban mausan solawat sesuai kalaban bulan Sya'ban bulan Kanjeng Nabi kebetulan awal tanggal setengah leres ning hari Senin lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal panika mantar tadi isyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita saja para pendengar para pencinta Qauliyah 371 panika bekal apang kiabi kefokusan sebanyak lebih-lebih bekal mangkina Ramadan setepak. Amin amin ya rabbal alamin.
aminin nah orang atuam makekap amin kok jadi tak usah transmit tak usah lah amin sini amin ya rabbal alamin. Tretan setuju maka dari kak dinto ya cobuaki fa'aksiru minas solawati fa'aksiru maka mabanyati bin ba'na minas solawati minas solati dari mau solawat alaihi atas kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum wa khususan fi syahri nabikum Sya'ban lebih-lebih manabi ning bulan na nabi nah kulaban panjenengan setuju bulan Sya'ban bulan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, para pencinta kuliah 371 seperti kula hormatin dan kula acabis boleh dak kastajan pendengar tetap akibat panyoon dak ka Gusti Allah mantar muka dan kula mangki satajana para pendengar, para pencinta satajana tetaplah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat. Semun pangki lebih sae, semun pangki lebih bagus, barokah etempeng dari areh seberi manabi tan kula andi sehat. Andi arti sehat aku leban panjangan untuk bagi mangken nikah terandi tertetia harapan manabi lebih baik sehat ku leban panjenengan. Tepaan mangkin ni kebudai tanggal setong Sya'ban nikah etempeng dari hari-hari sesabeluna. Amin amin ya rabbal alamin. Man kana khairuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang sandi areh itu lebih baik daripada hari si kemarin, hari si ampun dah berlalu, maka hari seiyai napa pangki ini kah lebih baik, lebih bagus. Amin amin ya rabbal alamin. Nyi benah nyambi hasil saya sangat banyak. Alhamdulillah. 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 Cukan para pendengar, para pencinta seepangki dalam keadaan songkan, seepangki dalam keadaan tak sehat, mantar muka satu je nah, pada nasihat boleh, pada yang kak penyakit nah, pada beres, sehat boleh sarang Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Muka-muka keluarga si kesongkanan pada kena sabar. Muka-muka tuli pas mangki si songkan bani kedek kabukona tanpa. Amin amin ya rabbal alamin. Jaga pola makan. Cek bahben seromben. Jaga kesehatan bani termasuk kewajiban. Tercukan juga kesehatan banyak suatu keberuntungan siapa yang sukses menjaga kesehatan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kamul jeun teritan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata wal-mu'afata ad-daimata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Pendengar pencinta setia Qauliah 371 sebetan kula hormaten. Panyabis dak kasatejeuna tanto bisaos tetap akibah aja kena Qauliah 371. Si ampunlah setiap pagi kapra lumrah kalampah kabit masukna ben memancarah Qauliah 371 panika manabi
ngajak dak ketelok ajekan mulja antara kulaban panjenengan kenging akan muljaan ongku dari Allah sebab ngalakoni sebab naremani ben pas ngalakoni amanfaatakin ajekan telok panika. Sepertama qauliyah 371 ngajak dak kasadayana kangkuy mah banyak zikir dak ka Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kulaban panjenengan sebanyak zikirah, sebanyak ingat nada ka Allah. Bani kasih bakal andi aka tentraman, andi aka damayan ate. Timun ate tak gelem menda damai, lakonem mo persoalan. Si tak gelem menda remari. Si berurusan kala bantunya persoalan tunya muncul akibat sibuk, akibat repot, akibat datang permasalahan sampai dak kasih marekong, sampai juga ndak kasih masosa. Urusan ke akhirat pun juga ningki, malah tambah sajen napa? Malah sajen tambah kulaban panjangan tak semangat. Apa ni kepersoalan saya sangat rajin. Ibadah lesoh, taat lesoh. Apa jeung wah ampun bana. Apa jeung tak kelem mendak nemu kesemangatan. Apa jeung lia pengaruhi kalaban macam kelesuan, kemalesan, malas, lesu, macam-macam. Mangkan dan tretan setuju kebulah Allah. Orang muntro selamat tapang kibi Allah. Orang muntro selamat tapang kibi Allah. Andi arte muntro eca tetekulaban panjenengan ngadep Allah. Teti kabulah semun betul-betul kacatat kabulah setunduk patuh deka Allah. Pane kata dak lain toreh jaga solat sedemang bektonik. Cek dengin dengaki man sarrahu ayyalqallaha gadan musliman falyuhafidh ala haula'is salawatil mafrudat. Ni hadis nikah hadis tabun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sarrahu ayyalqallaha gadan musliman falyuhafidh ala haula'is salawatil mafrudat. Siapa-siapa na orang semontroan dia seneng pocur bunga jember mun orang pada kakapangki dak ka Gusti Allah bila gadan hu aku hari kiamat apangkina musliman nyata-nyata mun orang pada betul-betul Islam. Dan Al-Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya nggak tibiin beanjak mate, mun taking mate Islam. Nah, kita kapangki Allah, alhamdulillah, manteran. Kita kapangki Allah, apangki dalam keadaan betul-betul Islam. Falyuhafidh ala haula'is salawatil mafrudat. Maka ayu aja geetur araksaah ya seorang ala haula'is salawatil mafrudat atas jaria-jaria banyak-banyak solat sefardu waktu Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga solat cek dengin ting. Cek apa skrepes mun apa jang apa skrepes berkrepas-krepas apa skrepes menapa jang siapa skrepes apa jang nyiting akidah ina ke tempat sujud boy tak kan nama berok kanan tak kan nama berok kanan ingki dak rem kini ketetin ni itu sejedan kata lempet
Sejuda tak lampet. Dari pasti tina sujud ke bani ke mana biar sujud dari kapuru, dari kapuru, dari kapuru. Tetina karena kapuru sampai dari sedek ke tempat pasujudan. Paneka tak sampai nelpet mun ma lampet pasujudna ka ana. Na'udzubillah min zalik. Dek remah pasti tidak berjang kini. Can kula engak kima. Syarat tasujud ni ka bodo belu. Belu jan betok. Warak kelero lah. Syarat tasujud ni ka pun bodo betok. Terima kasih solat terus sujud terbeni. Jadi mun bodo syarat solat itu secara umum. Deki per setiap rukun seilakon ini ke beda syarat-syarat boleh khusus yang kita termasuk ni ke sujud ni ke syaratan jangan bodoh betok. Pertama kodu asujud atas petok angkau tanah sujud. Kodu asujud atas petok angkau tanah sujud ki kalaban maksudnya. Jadi mun napa nyaman mun ta'rif. Napa ayas juda dan mah ala sab'ati a'dha'in wahi. Mereka kula enga alana ni kacaan makna ba iku. Alana makna ba. Itu pada ban adabu ayas juda bisab ati a'dha'in. Terletan setuju kepada Allah Subhanahu wa taala iki. Itu kutu aja go, itu mun sujud ruah. Doi penyiting. Tapak tanang dua penyiting. Toot penyiting. Sokoh penyiting. Sekejap sokoh ni ke di baba ni ke sokoh ki. Sekejap sokoh ni ke di baba. Timun pak mangken asujud kadang sebagian pak di atas sah sokoh ni kah saya penyiting ya tak asah sujud mak. Sujud tak asah. Kula pernah ningali orang asujud masjid. Orang asolat di masjid tepan sujud ni ya bener cedai nyiting kata anak. Tanah nyiting dia kata anak. Jika ke tempat pasolat nani ke karba. To'ota juga nyiting ke tempat solat ni ke. Tapi soko ndak nyiting lah. Yang saya maksud kalau ban soko ni ke pak tepan di babari ya. Benih buki ke di atas ni ke. Nah, ni ke pas ternyata buki ke saya penyiting ternyata. Serek marek na sampean berapa jang ya basaki bi kula mak. Si doa mau datang Allahumma sholli Allahumma si bukan doa teng mau datang mata ngabas ke lupa jangan salah joy jangan salah geduk salah apa jangan geduk maka bahatu mau datang atau ada remenjan kula lagi ya Allah. Nah ternyata sejak kepada Allah katina batan kula kelak mator manabi banyak dengan solat mungkin tak bisa sempat tak bisa sempat menyelet melampet dari ini ke tempat solat. Padahal manabi menurut cepon sebun ulama bahwa dari petok syarat tasujud tersebut iantaranya gini kah wattahamul bi ra'sihi wattahamalu bi ra'sihi wattahamalu bi ra'sihi. Nabi tenggula juga pernah mangki itabu bila asujud baknah maka manal petta baknah dek kadaina baknah
ya tasabumi. Nikah. Jadi berarti termasuk syarat mun pah asojud tak bisa sampai malampet ya okoran nama. Bener pah kusek kaki deh iya. Kita kusek kaki ternyata pah deuna pah celang. Empon. Mi deuna pah celang. Mungkin banyak orang yang di celang. Dari mungkin ni kayak kusek kaki ni ke mungkin. Banyak kulit ni ngalih dai celang ni. Mungkin tengah sujud ni kusek kaki. Empon. Dekik tak glowing sampean. Mun esok kusek kaki terasa dekik dai ni celang bah tak glowing sampean. Ternyata saja kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahammul bi ra'sihi. Ni kan termasuk syarat sujud ni kan mak. Tahamul mabra' makna mabra' bi ra'sihi kalau bence tak orang isi solat. Jadi mun tepak sujud terus lepas kepala itu lepas. Cek sekenin. Kadang bedo dengan solat ni katon leer meseken ke cedak. Ting meseken ke cedak berarti tak dilepas. Jadi saat sujud lepas. Biarkan betul-betul bersujud, biarkan mun deui nikah napa nal peten cek saking aku leben panjangannya bo napa ki asojud ni kini asojud permadani si tebel kan banyak masjid mungkin masyaallah katia termasuk ki masjid jami Sumenep termasuk masjid jami Sumenep ni ka kon lembuk laman mak nah ni ka dia tinggal asojud ni kan lepas tore kepala aku leben panjangan cetak aku leben panjangan ser aku leben panjangan ni ka lepas sampai muni permadani se lembuk nikah katona bede lampat deui ngarua. Si penting lampat deui. Beni deui dah lampat. Lampat deui. Lampat deui. Teti deui narua sampai malampat. Melampat ke apa? Ka saya sojudin rua. Beni deui na saya lampat. Benidain salampat. Allahumma salli ala Muhammad. Pasujud natitip wat-tahamul bi ra'sihi termasuk syarat daripada sujud at-tahamul bi ra'sihi. Mabrek kalau bencedak itu saat sujud tu ngelepas kaki cetak cek tekenin bi leera. Cek tekenin bi leera. Cereng sampean tak kira locot cedak. Cek kata kira locot asakan sekenin lepas sampai muni napa pas sujudan ni kedai se pas sujud ni ka bede lampat mah pas sujudna dia saya lampat beni deui ni saya lampat. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli. Dan ini tandaan saja kepada Allah ti aja ke salatul mafruḍat ni ka penting lagi sejelas kalau ban panjangan tetireng selamat ngadep Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pencinta pendengar Qoliyah 371 sebutan kula hormaten. Ingki cepon debuna guru kaula dimin. Cepon debuna guru kaula dimin. Esopreh ka orang siapa jengah ponapa kotu aja ge lemak perkara sebelum masuk de waktu solat sebelum masuk neng dalam solat nih. Nih tebun kau guru kau lamba mon been apa jengah cong beda lemak perkara sidi lemak perkara jadi ya jaga ungku ketiaki ungku sebelum ben masuk ka solat. Ana petretan setuju kepada Allah karena tretan setuju penting aja gese lemak nikah karena berharap supaya solat kuleban panjenengan diterima Allah, berharap supaya solat ini betul-betul ilakonin kaleban baik, ilakonin kaleban tepak, lebih-lebih bisa menghadirkan kekhusyuan ungkuning dalam hati. Nikah jadi jaga lemak nikah timun bencong montroan dia solat bagus montro gempeng khusyuk ning dalam solat maka sebelum solat
je gelemak perkara ni kajepon. Pun apa kiai selemak perkara kepenikah? Kiai kau lebah jawab laku ne cong. Setia lawak aben titi laku beuih ning iwak tor frekuensi sipada. Kemudian tadi manfaat tor barokah. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Kau lihat 371 tak lepas selalu ngecek mabenya zikir ke Allah, mau kuat syukur dak nikmat dak Allah ban nyukuri nikmat-nikmat Allah, mau kuat syukur dak Allah. Tore elang aki keputuan. Ngaji. Belajar. Ajar kuleban panjangan tahu dak peraturan agama Allah supaya kuleban panjangan teti manusia separatu tor paju ajaran Allah. As'adanallahu wa iyyakum bi taati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjo kanam du bola banjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanam du bola lanjut al barokah banjo kanam du bola banjo. Warahmatullahi